السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. tuli mu volume yakuna yakumeka yakuna mu kitabo kyaffe kino ekya buku Iqra, era nga tukyagendera ddala mu maaso. Naam. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأثرن به نقعا. فأثرن به نقعا. فأثرن به نقعا. تريوام أكو كانغو نيونو زامكاني مسورة العاديات. تيجو تفيدي واو. لسعيها راضية. سعيها لسعيها راضية. لسعيها راضية. iyo sura chi pa asanga sinajikuwa. لسعيها راضية. pa ansa صوت الغاشية. نعم ojituse. Okay. akasembayo يقول أهلكت مالا. يقول أهلكت مالا. kati kino bitimanga ngona akomye wano onzuka nti mala naye bwe tuba wali mu Qur'an ogamba nti yaqulu ahlaktu mala lubada. malallu awaliwo idgham bighayri ghunna. okitegedde because maaso waliyo lam ku kigambo lubada ekiri sigamba wano wante kiriiwo kiri mu Qur'an musotul balad. yaqulu ahlaktu malallu tulina kuwuunaawo tuga nti malal towuuna musira wadde kasawoninga bulungi nekafu. yaqulu ahlaktu mala. malan. خلقنا زوجين kati bwogenda kwimirira because it's maddu lin tugamba nti khalaqna zawjain. maddu lin ijja oluvannyuma lw'ennyukuta yaki eya lin. ekitegedde mabega wali waliyo ki empeezi yaki eya fatha yo maddu lin. ekitegedde nga Allah yagamba nti liilafi quraish tenga kiri quraish. ekitegedde falyabudu rabba hadha albayt. ekitegedde ba ina fatha tugambe maddu lini jijja oluvannyuma lwaki lwa fatha neki ne harufu lini either waw oba ki oba ya'u. خلقنا زوجين. تقوم بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا في الدنيا والآخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.